Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'shki avtosavdo komfort bozoridan navbatdagi savdomiz Lada Vesta bo'ldi. Qo'shki bir hayratlangan qonda qolmasa, xudo xolasa naq pula 70 million so'm berdik. Og'a, ayolga yo'q. Mashinamiz kattamiz esa, xizmat olacakdim og'a. Xudo xolasa bugun 2026-yil 30-iyunni Dankset 6 savdomiz. Og'a ozon bilan keldilar, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdolar navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker mashinamiz bo'ldi. Mashinamizning narxi 158 million so'm pul. O'zimizni Qo'shko'pir achishtir. Naq pul berdik. Xudo xolasa hozir odamlarni o'tirib beramiz. Rozimiz? Yaxshi yillarimiz nasib etsin. Kelaverasiz. Rahmat. Mashinamiz iltizo pozitsiya, parog, oblisovka, yumshoq balon, hamma narsasi bor. Ichidan qo'shuvchi chexol, polik tayyor. Qo'shko'pir avtosavdoning komfort bozoriga kelaverasizlar. 24 soat xizmatdamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdodan navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz bo'ldi. Mashinamizning Nux Xo'jaylidan kelgan og'alarimizga naq pula 74 million so'm pul berdik. Rozimisiz? Aman, tabiiyman bundan zo'rlarlar bo'ladi. Keyinchilari bundan ulroq bo'lsin. Xudo xolasa moliyaviy ekonomik bo'lsin. Rozimisiz? Rahmat og'a. Yumshoq balonlari bor, mashinamiz shumka, nilonning chexol hamma o'zi tayyorlangan. Kolonkalar qo'yilgan, 6000 kilometr tutadi mashinamiz. Pashka. Talonda dashmana Qo'shko'pir avtosavdo sizga xizmatda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdodan navbatdagi savdomiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra hamma narsasi bor. Xiva g'ashtir, naq pul 138 million so'm pul berdik og'a. Zur gençler. Yaxshi yillarimiz nasib etsin. Rozimisiz? Xayrli mashina bo'lsin. Kelaverasizlar xizmatdamiz. Amerikanka 4 tane yumshoq balon, metan pakalina, kraskasi 100% toza. Mashinamiz 50 ming probeg yurgan. Qo'shko'pir avtosavdoning komfort bozoriga kelaverasizlar. 24 soat barcha filiallarda xizmatdamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hammangizga kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun xudo xolasa ozon bilan nastroyeniyalar zo'r nastroyeniyada sizlarga bir mashinani podarka qo'yib berganmiz. Yana shunday podarka videosini qo'yganman. Videosini o'tib turib, o'yinga qatnashinglar shunday beramiz. Ana endi o'yinsiz emas, bugun sizlarga bir 10 ga yaqin mashinani aksiya qo'yib beraman. Birinchi Monza. 1 so'm pul bermaysiz. Qizlar so'rab yurdik, yana qizlarga tashakkur qilinglar. 1 so'm pul bermaysizlar. Monza 2023-yilda ishlab chiqarilgan lyuk, metan, yumshoq balon hamma narsasi bor tayyor. Mashinamiz bir pasport evaziga chiqadi. Bir pasport evaziga chotki sostenada ideal holatda. Aybi kamchiligi yo'q. Prava bo'lishi shart, ha? Pravoz bo'lishi shart. Bo'lmasa, olib beramiz deb aytolibmiz, o'zingiz alasizlar bo'lmasa. Ana endi hurmatli obunachilarimiz, mashinamiz oylik to'lovi 6 million 200 ming so'm puldan chiqadi. Mabodo oldindan pul to'lasanglar, undan ham ozayib boraveradi. Masalan, 50 million bersangizlar 3 milliondan, xullas shunday pullardan chiqadi. Mashinamiz Qo'shko'pir avtosavdo komfort bozorida bosim. Ana endi shu mashinaning bahosini necha bo'lsin-ki 2022-yilda ishlab chiqarilgan ishoninglar mashina o'ta idealni. Do'nyaman so'zlayman. Mashinaning narxini aytaman sizlarga, hurmatli obunachilarimiz. 199 million so'm pul. Hozir posta videosini ko'ramiz, 199 million so'm pul. Hamma nabzor etib videosini qo'yaman, bosim. Mendan baholar Qo'shko'pir avtosavdoda yoddan chiqarmanglar. 5 million so'm pul bilan BYD gibrid asab bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Faqat Qo'shko'pir avtosavdoda asab bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, 5 million so'm pul bilan beramiz. Lekin degan yeri bor, lekin kredit olishdan o'ylaninglar. Bu 8 million so'mdan chiqadi oylik to'lov. Iloji boricha biz ham reklama qilishimiz ishimiz bizani. Sizlar o'zlaringiz o'ylanib ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Chunki oylik to'lovini to'laydigan o'zingiz, boshqa qiladigan o'zingiz. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamiz 5 million so'm pul bilan chiqadi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan gibrid bir krena kraskasi bor, qayina garantiya. Ideal holatda, umuman boshqa narsasi yo'q. Chotki sosteniyada mashinamiz oylik to'lovi 8 million so'm puldan chiqadi. Lekin ko'proq summa to'laydigan bo'lsangiz, ozroq summadan chiqadi. O'zining tan narxi ham arzon. Qimmat emas, hozir aytaman. Mashinamiz 238 million so'm pul beriladi. Agar naqd pul bo'lsa 253 million so'm pul beramiz. Bosim. Obunachilarimiz shu yerdan chiqaringlar. Biza qo'yib turgan mashinalarning baholarini Toshkentliklar xavosat qo'diribdi. Qanday bizlar ham Xorazmda bo'lib qolsak, shu mashinalarni shuning baholada olsak deb. Shuning uchun baho e'tibor beringlar. 199 million so'm pul 2022-yilda ishlab chiqarilgan Honji mashinamiz beriga. Bu Honjining yangi avlodidagi eng zo'r mashinalardan biri hisoblanadi. 400 ham tortadi buni bilasizlar. Head-up display, novi Honjida yangi funksiyalari bo'lsa hammasi qo'yilgan. Monitorlari, boshqasi ish qilib
Maşın öte ideal derecede umumen evde kemçilik yok. 80.000 kilometre yürüyen maşinimiz çok ki sastayanada görseniz de buladı. Balonlara məli paket falan tuttu, arkalarım yiyin. Xullas həzzət balıb bu nədir o maşın? Hürmətli abunəçilərimiz 199 milyon son pula verəmiz. Məndən baxala faqat xoşki bir hafta sadadır. Lakin bu vaxtda alışınız üçün bizlərə riskə basqana, yəni abunə boğan borçlu. Şunun üçün kanalımıza abunə olub qoyunlar. Bundan zor maşınlarını qoyamız, ötür vermiş də sağ salamat olsunlar. Bir son pulsuz Gentra deyirlər üçün Gentra'nı tapıb qoyduq. 2023-cü ildə işləb çıxarılan Optra Amerikan yumşaq balon, metanlaşkan müəcib özü, kətdə balla, benzinli idi. Lük, ABS həm müəciba. Maşınımızı bir son pulsuz verəmiz, bir pasport əvəzinə baxın. Pravanız bol şərt. Aylıq tolağı 5.500-dən çıxardıq hürmətli abunəçilər. Özünün tən narxamardan 144 milyon son. 23-cü ildə işləb çıxarılan avtomat korobka Gentra. Görərsizsə, maşınımız koşu bir hafta sada Comfort bazada ötdü. Yine maşınlarımız köp. Kobaltımızdan bax, biz pulsuz çıxardıq. Gentra'mızdan bax, arzan baxada Gentra'larımız, damazlarımız bax, xulləs. Pulsuz çıxardığım maşın gerekli olmasaz da koşku bir hafta sada gələrsə sizlər üçün xidmətlərimiz sağ salamat. Assalamu alaikum hürmetli abunəçilərimiz. Koşku bir hafta sadadan Comfort Bazarında Xudo xolasa növbətdəki sodamız 2023-cü ildə işləb çıxarılan Tracker Premier maşinimiz oldu. 188 milyon sonra verdik, Xiva'ya yetdi. Yaşıyla dengar, hayırlamasın olsun. Göstərin maşını. Maşınımızda yumşaq balaları var, parok qoyulğan, abisokka, həm müəci təyər. Poliklər həm taxlanır. Gələ 24 saat koşku bir hafta sadadan xidmətdəmiz. Assalamu alaikum Koşki Burak Savdan Patrisler. Növbətdəki sodamız 2025-ci ildə işləb çıxarılan Damaz maşinimizni 4 yola verdik. Çıtır 83 milyon sonra verdik. Ağa, yaxşı günlərə toylarını vəzifəsindən teyində şamal olsun. 2025-ci ildə işləb çıxarılan Labo maşinimiz təyər 83 milyon sonra Karakara Pakistan Respublikasına getdi. Gələ verəsə Koşki bir hafta savda Frontuk Bazarda xidmətdəmiz. Maşınlarımız köp. Hürmətli abunəçilərimiz, yenə bir yardımlarınız gerek bana nə yardımlarınız gerek? Gençdən yolun üstündə boladon bolsa, genç şəhərin ətrafında yolun üstündə bolsun, lakin yer bolsa satıb alamız. Üy boladon bolsan farkı yox, üy bolsam satıb alamız. Şimdi Xuda xalasa qılarla kətdə yolun boyunda, lakin yeni dımaq qısqa bolsa bolmaydı. Yani uzunası qısqa bolsa bolmaydı. Xullas, şimdi yer bolsa sıtır naq pula gəlişib satıb alamız. Kimdə şimdi yer bolsa təsdə alaqada nomerlərimi qaldıramam. Bir çıxıb versəyiz də, yapamasa şunun yer sataman, şunun nətəməndən coralarınız bolsa taçaq qoysazda bir padriskə qilan bola vəzdə. Digən şəhərdən, şəhərin ətrafları bolsan bola verədi. Sağ salamat bunlar, padriskə üçün rəhmət, Koşki bir hafta savda silən yaxşı verədi. Məsələn, digən yolunu boylarından şimdi yer bolsa kütəmən alaqada nomerimi qaldıramam. Sağ olun, silən yaxşı verəmiz. Assalamu alaikum hürmetli Koşki bir hafta savdan abunəçiləri. Koşki bir hafta savda Comfort bazarımızdan növbətdəki maşinimiz 2024-cü ildə işləb çıxarılan Chery 7 Pro maşinimiz satıldı. Maşinimiz 14.000 kilometr yürüyen, hemenəcələ təyər maşinimizin baxası xoş şöpürün Niza qazındadır. Niza qazdan gələn ağalarımıza naqd pula 230 milyon sonra satıldı. Ağam əkələrinə patak yakıldı. Ağam, razı mısın? Zahir razı mısın? Bunlara yaxşı, bunlara kullanılır. Gələrsə Koşki bir hafta savda Comfort Bazar bəlkə fidalarla xidmətləmiş. Maşınımızda 4 tane yumşak balalar koyulğan. Propan gazları var. Maşınımız 14.000 kilobik yürüyen ideal neyse senədə maşınımız. Koşki bir hafta savda bəlkə filiallarında 24 saat xidmətləmiş Xuda xalasa. Assalamu alaikum Koşki bir hafta savdan patrisler. Növbətdəki sodamız 2025-ci ildə işləb çıxarılan Damaz maşinimizni 4 yola verdik. Çıtır 83 milyon sonra verdik. Ağa, yaxşı günlərə toylarını vəzifəsindən teyində şamal olsun. 2025-ci ildə işləb çıxarılan Labo maşinimiz təyər 83 milyon sonra Karakara Pakistan Respublikasına getdi. Gələ verəsə Koşki bir hafta savda Frontuk Bazarda xidmətdəmiz. Maşınlarımız köp. Ağa, yaxşı günlərə toylarını. Assalamu alaikum Koşki bir hafta savdan patrisləri. Növbətdəki sodamız 2016-cı ildə işləb çıxarılan Nexia 2 1.6 lüks kondisyoner maşinimizni Ürgən şəhərə verdik. 65 milyon sonra getdi. Yaxşı günlərə toylarımın nəsibəsindən teyinə şamal olsun. Ötür.
Maşinlarımız köp. Nexalarımız az 2016'nı verdik ana. 65 milyon son pul oldu. Bundan yine 15. yıl maşinimiz var yine. Maşin pol öküz. Lekin maşina biraz mehir verilen. Kinot kalon kele, piyaner maytafon, akvaponikler. Maşinin bakasını sizlere 50 milyon da koyduk 2015. Zor maşinlarımız. Bir pasporta centramız var yine. Bir pasporta centra. Aylık tolağı 5 milyon 500 milyondan geladi. Bir pasporta centra 5 milyon 500 milyon. Koşköprü hafta savda zontik pazarı. Geleverse hizmettemiz. Assalomu alaykum Qo'shko'pir avtosaloni podpischilar. Navbatdagi savdomiz yana Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'ldi. 2012-yilda ishlab chiqargan Lacetti mashinamizni 56 million so'm shtir 50 kalaga berdik. Yaxshi kunlarda to'ylarimiz nasib etsin, ternashamiz. Lasitti'miz zo'r holatda, 4 tane yumshoq balonlari tayyor. Hamma narsasi ishga turibdi. Mashina zo'r. Mashinamiz bahasi 56 million so'm pul oldu. Qo'shib bir hafta savdo zontik bozorga kelaversa, mashinalarimiz ko'p. Xudo xolasa, kelishtirib beramiz yana. Savdomiz avjida. Savdo bo'lyapti. Kelaversa xizmatdamiz, mashinalarimiz ko'p. Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtosavdo obunachilari. Qo'shko'pir avtosavdo komfort bozorimizdan navbatdagi mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Chery 7 Pro mashinamiz sotildi. Mashinamiz 14 ming kilometr yurgan, hamma narsalar tayyor. Mashinamizning bahasi Qo'shko'pir Niza g'azmadi. Niza g'azdan kelgan og'alarimizga naqd pula 230 million so'mga sotildi. Og'am akalarga podaga qildi. Og'am, rozimisiz? Zahir rozimisiz? Bundan ham yaxshi, bundan ham do'larni düşünürsünüz. Geleverse Qo'shko'pir avtosavdo komfort bozor barcha fidolarni xizmatdamiz. Mashinamizda 4 tane yumshoq balonlar qo'yilgan. Propan gazlari var. Maşinimiz 14 bin para bekliyor. İdeal neyse senede maşinimiz. Qo'shko'pir avtosavdoning barcha filiallarında 24 saat xizmatdamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum yana bir bora. Hammangizga xayrli kech tilayman. Meni bir yaqin do'stim bor, bilasizlar, Boburbek Arapayev. Jo'ram, nima deydi? Hamma yanımda. Xudoga shukr. Ag'ana gap sog'lik zo'rmi? Harman. Bugun do'stimiz bilan Xudo xolasa jo'ramizning to'yxonasi tez arada ishga tushadi. Uni maslahatlashdik. Urganchdagi ishlarni maslahatlashdik. Xolasa. Albatta endi Qo'shko'pir savdo endi o'z oldiga brend bo'ldi-ku. Xolasa Urganchda hozir zo'r takliflar bilan, zo'r maslahatlar qilib turibmiz. Xudo xolasa Xorazm Qoraqalpog'iston zo'r inomarka Xudo xolasa mashina. Avtosalon ochamiz Xudo xolasa niyat qildik. Jo'ram bilan. Albatta. Bizni podpischilarga nima deysiz? Bir yaxshi tilak bildiring. Omad tilaymiz mana. Hozir xayriya shu mashinalar qo'yilib turibdi, Xudoyim shu hammasi o'tsin shu mashinaga zarur inson haqiqiy egasini o'zini topishini tilaymiz. Sağ olun. Sizden podpischilaringizga omad, Xudoyim pullaringiz ko'p bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmanglar. Uyingizda faqat mudoma to'y bo'lsin.